Hi guys, nongeye kubasuhuza nk'uko bisanzwe ni Sereveriye. Kora subscribe kugira ngo tugendane akantu ku kandi. Hano ni Byiza TV. Nkomeza kugushimira wowe ukomeza kugenda ukora subscribe dukurikira ibihe byose. Noneho uyu munsi amakuru avuga mu ikipe ya APR FC niyo mbazaniye, aho ikipe ya APR FC yaje kuba ishira igitutu ku mutoza Darkonovic, aho yaje kuba imutega umukino. Hano umunsi tugiye kureba icyo Darkonovic ari we kibazo mu ikipe ya APR FC. APR kama kuyacu tuyahere mu ikipe ya APR FC nta gutinda. Murabizi ibintu byacu ni fast vuba kabisa. APR FC yongeye gutakaza amanota. APR FC nyuma yaho yari yongeye gutakaza amanota muri shampiyona ku munsi yanganyijemo na Rutsiro FC ubusa ku cyumweru. Benshi bongera kwibaza ku cyerekezo iyi kipe irimo kuganamo. Nyuma y'imikino 5 muri shampiyona, ikipe y'ingabo z'igihugu yari imaze gutakaza amanota 7 ndetse iri ku mwanya wa 11 irushwa amanota na 12 na ekipe ya Rayon Sport mu kiba wayo ibihe byose ya mbere ku munsi wa 9. Ikipe yakurikiwe n'ibirego bya Vision FC itarishimiye imisifurire yari yacubije igitutu cyo guterwa Magana Gorilla FC mu mukino wari wabanje, ariko kunganya na Rutsiro FC byasubije ibintu irudubi. APR FC iraziriki bafana ba ekipe ya APR FC iraziriki bakunzi ba ekipe ya APR FC iraziriki banyarwanda mu kazi. Hashize amezi 4 umunyaseribiya Darkonovic atangiye akazi muri APR FC, ariko kugeza ubu imikinire ye ntiremeza abakunzi bayo n'abandi bakurikira umupira w'amaguru hano mu Rwanda. Mu mezi 2 ya mbere nyuma ya Sekafa Kagame Cup yabereye muri Tanzania, bamwe bibajije kuri uyu mutoza kubera imikino atitwayemo neza, irimo no gutsindwa na Police FC kuri Ferwafa Super Cup. Hari abavuga ko imihini mishya itera amabavu. Ndetse yewe icyizere kigaruka ubwo ikipe y'ingabo z'igihugu yakuragamo Azam FC mu ijonjoro rya mbere rya Sekafa Kagame Cup rya CAF Champions League, ikanasezererwa na Pyramide FC itongeye gusuzugurwa nabi nk'uko byagenze muri 2023. Icyo nicyo cyizere ikipe Darkonovic wari wongeye kumugirira. Gusa APR yongeye gushidikanywaho ubwo yakinaga na Etincelle FC zanganyije ubusa ku busa muri shampiyona, ikanatsinda Gasogi United igitego 1-0 mu mukino wakurikiyeho, aho iyi kipe nubwo yatsinze iki gitego igitsinda nyine nikire byangendanye kabisa. Aha niho benshi bongeye gusubiza amaso inyuma ku buryo yaguzemo abakinnyi bamwe bakavuga ko batari ku rwego rwiza, abandi ko hakiri kare ku buryo bazagaragaza ko ari abakinnyi beza. Kwitwara nabi kwa APR FC ifite amanota 8. Mu mikino 5 kugeza ubu bivugwaho kwinshi gutandukanye n'abakunzi b'umupira w'amaguru
bazanamo n'ibisa no gutebya n'abakunzi b'umupira w'amaguru bazanamo ibisa naho ari ugutebya. Ushobora guhita wumva ko ari uguhunga kuri nyirizina. Aha ndavuga ababihuza no kuba akenshi ikina nyuma ya Rayon Sport, kuko ndatekereza ko nawe ibintu nk'ibyo ubyumva. Wowe muntu ukurikira Ibyiza TV, wowe ayo magambo ntabwo uyumva, uratubwira muri comment, uze ko likinga channel yacu, uze gukora share, ndakunda cyane. Noneho reka dukomeze amakuru yacu. Impamvu Darkonovic noneho ari we kibazo muri APR FC niyo ngiye kubamba. Ku wa 12 Kanama 2024 natinze inkuru nibaza nti ikibazo ni umutoza cyangwa ni ubuyobozi bwa APR FC. Ibyo byaturutse ku buryo iyi kipe y'ingabo z'igihugu yari ifite umusaruro mubi, ndetse n'abafana bagaragaza ko batishimiye kuba umutoza Darkonovic adakinisha benshi mu bakinnyi bashya iyi kipe yaguze. Nyuma y'amezi 2 hari byinshi byahindutse, ndetse nanjye namaze kubona ko igisubizo cy'ikibazo nibazaga ari kimwe. Ikibazo ni umutoza Darkonovic. Impamvu ni uko muri iyi minsi 60 ishize uyu mutoza yabwiwe n'ubuyobozi hari abakinnyi akwiye guha umwanya, ndetse arabyumva. Yewe bimuha umusaruro ko mu mikino ya Azam FC na Pyramid FC, nubwo atahageze ku ntego ze gukina amatsinda ya CAF Champions League, nubwo atageze ku ntego ze zo gukina amatsinda ya CAF Champions League. Uko bimeze gutyo, iyo winjiye mu mikinire ya APR FC uyu munsi ubona ko nta kuboko k'umutoza kurimo, kuko nubwo yagiye nyine ahinduranya abakinnyi, imikinire y'ikipe nta kigenda kabisa. APR FC ni ikipe itinjizwa ibitego byinshi muri uyu mwaka w'imikino. Ni ikipe itinjizwa ibitego byinshi muri uyu mwaka w'imikino, ndetse uretse mu mukino wa Pyramid FC ndetse wo kwishyura yatsinzwemo ibitego 3, ariko nayo kugira ngo ibone izamu biragoye. Icyo kintu mu cyumba kugeza ubu mu mikino 5 ya shampiyona iyi kipe imaze kwinjiza ibitego 3 gusa, ariko kimwe nicyo cyinjiye kidaturutse ku mupira, ndetse cyatsinzwe na Lamine Ba ukina hagati. Nicyo gitego cyatsinzwe kitari mu mitirikano nyiraho. Ibindi bibiri ni penalite zo kuri Vision FC zatsinzwe na Mamadou Saye. Murazibuka uriya munyamurutaniya n'imikino APR FC. Imikino ya Darkonovic muri APR FC ubona ko ishingiye ku kugumana umupira no guhererekanya mu kibuga hagati no mu bwugarizi, ariko byageramo mu busatirizi bikagorana kabisa. Ntabwo biba byoroshye. Niba hari abataka bari, niba ikipe APR nta bataka ifite, ntabwo tubizi, tubona biza. Abasatirizamu ba APR FC bashaka gukina basubira inyuma, bagafasha abakinnyi bo hagati mu gihe nta mipira iva mu mpande igana mu izamu, cyangwa amashoti aterewe hagati agana mu izamu. ushobora kubona uburyo uyu mutoza asimbuzamo na Bruno buri
buri mu bituma yibazwaho nk'aho yakuyemo Richmond Ramsden na Lamine Ba ku mukino wa Rutsiro FC agashyiramo Mugiraneza Frodoir ndetse na Niyibizi Ramadhan mu gihe yari afite Tadeo Ruhanga mu kibuga. Icyo nacyo ni ikibazo gikomeye cyane, icyemezo cyo gukomeza guhengeka Ruboneka Jean Bosco, iburyo nacyo kiba kibazwaho mu gihe mu gihe ari nk'umukinnyi mwiza wo hagati, ndetse mu gihe ari umukinnyi mwiza wo hagati ndetse ku mpande APRFC ikaba ihafite abakinnyi benshi batajya bahabwa umwanya. Darko Novic rero bikaba bivugwa ko ashobora kuba yasezera, akaba mu ikipe ya APRFC. Murabizi, nimubona Darko Novic atsinzwe umukino ukurikira, muzagire ngo hari ibindi, ni ukutitwara neza, ni umusaruro nkene yifitiye, nta bindi rwose, yifitiye umusaruro nkene Darko Novic. Ndagira ngo rwose mujye mugira namwe bafana, nimujye murahita mwumva ko ubwo niwe umutoza wamwirukanye. Oya, ni umusaruro nyine Darko Novic yifitiye, umusaruro nyine uwo bita Darko Novic yifitiye rwose ewana. Noneho ndagusabye gukora subscribe kugira ngo tugendane akantu ku kandi, turaza gusubira mu masaha ari imbere. I love you so much, ndabakunda cyane.